Maitai, Mitaigi Yaknabade, Aikoigi Iraktalai, Brinda. Maitai, Mitaigi Yaknabade, Aikoigi Iraktalai Haina, Social Worker, Thonauzam Brindana Pongdokre, Kangabo Coordinating Committee for Manipur, Kihom, Lailam Thokpam, Youth Development Club na Sinduna, Ngarang Thobal District Kangabok Mayalekay, Lailam Thokpam, Mipun Sangda, Aikoi Punsilasi, Iba Wakalon the Pangtokpa, Miyamgi Kanane Naba Mipamamada. Mahak na makatara dun haike Manipur si sa hilising anihen bagay masagi ariba puwari leizaba lamdam mamane lamdam masida Maitai mitay yaw na atop-atop yellow purup kontraga marina sanglabat sa hilising anirom si lamdam masigi saktam ngaktuno lakle asigum laba Manipur gi apun ba saktam thugay ba pambasing ado asyang ba Manipuri natte mitop ne landaragli ba kukising mitop ne Maitai mitay ay koy gi puwari ase ay koy gi angang sing da mayek sing na tambide Puwari Kangdana, Manglom da Sangsin Bangamloy, Manipur gi Yaknabadi, Manungda Madi, Mapanda Sulay, Maitai, Mitay ay Koygeng, Yaknabasingado, Kanakanano Haibado, Sakmay Yengdana, Achaw Apik Haidana, Tidok Pamatau Tare, Masigi Wakalo na si Kalabade, Wakal Manarakane, Wakal Kanba Manadrabade, Mot Manarakte, ay Koygi Ipa Ipusing na Kaltauraba British Singi Mayokta, Kuttangat Kide, Ima Laibaki ning tambangang na bataway tharaba suthaga ni haibage wakalon na mang thakiba. Ima Laibak po aduki matik nung sizakiba ipa ipusing ne. British ki political agent mga hatkiba do ipa ipusing aduna. Mama Laibak po nung sibagi mayek laraba khudam ni haike. Manipura si civil society organization sing mapanggal yam na kanba lamdam mamane. Mamang thakta matam gilangak singge asoy basingda. CSO sing na tumin na laytoki day. Adubo handaki kuki militant sing na sa tharagli balan fa masida de lamda masigi CSO sing na tumin na layselihay na supongdoke